Jambo tena ndugu mtazamaji na mpendelevu wa channel yetu Afya ni Utajiri. Nasema tena asante kwa kuendelea kuwa fidel kutufuatilia, na kukumbusha tena kwamba hii ni channel yetu ambayo unapoendelea kufuata channel yetu utagundua namna jinsi ya kuboresha afya yako, sababu peke yake jina yake inaitwa Afya ni Utajiri. Ni kwamba kwenye channel yetu tunaongea mambo ya afya, na naendelea kukumbusha tu kwamba hii siku tuko naongea hizi video, tuko naongelea hii masiku tuko naongelea kampuni inaitwa NN Market. Alafu sasa nataka nikuendelee kukumbusha tu kwamba ni wako Bahati Justin, entrepreneur très fier wa kampuni NN Market, ambayo nimekusha kufasiria mengi kuhusu kampuni hiyo, ambayo ni kampuni ambayo inatokea Ende, Amerika mpaka inafika kwa Afrika, lakini ni kampuni ambayo inatumika mdomeni ya afya, lakini mdomeni de sante ayo inafanya nutrition cellulaire. Nimekusha kuisema mara mingi, na nutrition cellulaire nimekwambia kwamba inatunza zile selile ambazo zimeharibika na magonjwa mbalimbali tumegonjwa na appareil electromagnetique mbalimbali. Tusa tumekipikia tumefasiria mwa video zilizotangulia. Lakini vile vile acha nikukumbushe tu kwamba pamoja na kampuni NN Market, watu wengi wamepata suluhisho parabu na magonjwa zao. Watu wengi, wagonjwa wengi wametibiwa, wamepata solution na wametemwanye. Usiku na mchana kuko matemwanyaji. Mimi nakwambia kila siku, ikiwa ndio yako mara kwanza kuanguka kushene yetu Afya ni Utajiri, na kuomba basi usikose kujabone, like, kuactive cloche de notification, partager kwa mandugu na marafiki ili waweze kupata video zetu kwa urahisi. Lakini vile vile kama vile ninatoka kuongelea pale, watu wengi wamepata solution, wamepata majibu sawasawa na kisi walikuwa wanateseka juu ya afya yao hapa kwenye kampuni NN Market. Na wakati niko na kuongelea, fuata hii video hapa ni kubiro Kabambi, na kwambia ni kusantre vile kurusina hapa, na wazo uko naangalia ile video ile ndio sale Kabambi ambao ndani yake tunafanya mafunzo mbalimbali, tunakuelekeza. Ni kwamba wakati unakuwa umenifuata vizuri kwenye channel yangu, kwenye channel yetu, kama umekuwa interese, unasumbuka, unajua mtu anateseka, usikubali ule mtu aendelee kuteseka. Leta hii kubiro kupitia hii numero yangu ya WhatsApp, unaweza ni contacter, ama unakuya kubiro direct ya Mcentre Ville Kurusina, unapanda ku etage ya pili, utauliza tu Bahati Justin, utanipata bila shida, ili sasa nikuelekeze zaidi, na ikiwa itahitajika kufunzwa namna jinsi ya kutumika, namna jinsi ya kuelekeza watu wengine, utaipata hapa kwenye niko na kuonesha, kwenye uko naona ndani ya hii video, na unaona umati ya watu wengi. Ninakuelezea tena kwamba watu wengi wamekuwa beaucoup plus intéressés après kupata matemoignage za watu wengine, sababu nasemaka mara mingi mambo ya afya ni temoignage, sio kuongea tu, lakini temoignage, na hauwezi temoigner kabla haujatumia dawa za societe ama kampuni ambayo inaongea juu ya afya. Ndani ya video ya leo nafikiri umekwisha kunifuata video zingine, na ikiwa ndio wako mara kwanza kunifuata, hii sio video ya kwanza, lakini kushane kuko video za mingi kusudi uelewe zaidi kuhusu kampuni. Ikiwa ndio mara yako ya kwanza kuangalia video ama kuanguka kushane yetu hapa, uangalie video zingine utaelewa zaidi. Lakini ndani ya siku ya leo, ndani ya hii video nataka nikuelezee, nataka nikuexplique, sababu hii siku niko nafasiria juu ya dawa ambazo kampuni NN Market iko nazo za kutunza maprobleme za mtumbo, maprobleme za maappareil génitaux, zile maprobleme na magonjwa. Tunasite ma infection, ma règle douloureuse chez les femmes, tunasite magonjwa ziko mingi, ma myome, ma kyste, maprobleme za mu appareil génitaux mtumbo. Unajua kama hapa mtumbu, wataalamu wanakwambia kama huu mtumbu mu appareil génitaux wanapaita deuxième cerveau.
Pourquoi wanasema kama ni deuxième cerveau? C'est-à-dire mtu kama iko na problème appareil génital uko na problème tellement grave en sorte que unapaswa tafuta dawa ama tiba le plus vite possible. Ndio kwa maana hizi siku nimekwisha kutosha video juu ya bande ambalo naitwa Amio Alpha Secret. Nimekwisha kuexpliquer combien de fois ni dawa ni bande hygiénique ni cotex féminin tout comme masculin, lakini vile na ni dawa inatunza magonjwa mbalimbali mu appareil génital. Mina j'expliquer, mina cité zote et j'ai dit bien, nilisema kama mu video tafata itakuwa sa démonstration. Lakini leo sasa nataka nikuongelee toujours le même problème ya appareil génital. Ingine dawa iko vile vile ambayo vile natunza tena maprobleme mbalimbali. Ile dawa inaitwa Natural Women Clean Place. Ni Kiingereza, lakini Kiingereza isikushitule. Wakati nilifanya utafiti kwa Kifaransa, ile Natural Women Clean Place, clean mu français ni kusema nettoyer. Natural Women Clean Place niliangalia kwa Kifaransa, mara moja nemo bakaita femme propre. Acha tusome pamoja quelques rôles kabambi za hii dawa ambayo inaitwa femme propre. Acha tusome pamoja role kabambi ambayo inajue wakati unaitumia, lakini inatumikisha sana kwa mama. Mama kina mama ndio wanaitumia, lakini iko na role kabambi zenye ziko cité. Acha tuzisome pamoja kusudi upate kuelewa zaidi. Inasemeka hivi: elle prévient et guérit plusieurs maladies gynécologiques. L'ovule absorbe les toxines et les résidus des médicaments dans le corps et dans l'utérus. Élimine les démangeaisons, les règles douloureuses et combat l'endométriose. Je pense que ma explication zote ziko wazi. Pale bameongea juu ya hemorrhoid, bameongea juu ya mambo mengi sana, umesikia pale wepeki. Donc il est hémorroïde interne, hémorroïde externe. C'est-à-dire quoi? Avec hii dawa probleme zote uko nazo kwa appareil génital. Kina mama unisikilize mzuri, baba ambaye uko na mama anateseka, umesha dépenser makuta huko na kule, umehangaika sana parce que wewe ndio unatushaka pa mfuko yako, uko na dépenser, unifate mzuri. Hii dawa ambayo inaitwa femme propre wala Natural Women Clean Place ni produit ya kampuni NN Market. Ni produit ya hii kampuni ambayo we mama, kina mama, kina dada ambao umeteseka, mamiome zisha kutesa, vile vile ma règle douloureuse, ma infection incurable zimesha kusumbua. Watu wengi najua umesikia maradio wapi, kila shirika ya afya yote natangaza ile mambo, lakini niko nasema usiku kama vile mchana, mambo ya afya ndiyo tutaongea, lakini maongezi mzuri ama role mato mzuri ya kukonfirme ile tunayoiongea ni wakati wewe unafanya hatua, unafika unatumia dawa temanyaje sasa ama ushuhuda, ndio itakuwa vrai confirmation. Ni kwamba niendani naendelea kukuita wewe mwenye ambaye unateseka, wewe ambaye pembeni yako kuna mtu anahangaika na teseka, mtu hawezake na kutembea tena, haukuwa tena na plaisir sexuel mama, hauhangaiki tena na mume anapokusogelea unakimbia, unasikia na kukimbia. Solution iko kampuni yenye iko hapa ambayo inaitwa N Nutrition and Market, ambayo mimi peke yake ni mwanamemba. Donc niko membre très fier ya ile kampuni, sababu nimeona beaucoup de témoignages vis-à-vis na walio wengi ambao walisumbuka na magonjwa mbalimbali. Peu importe je dis, niko narudilia magonjwa mko 3 catégories. Kuko maladie chronique, maladie rebelle na maladie obèse. Nimekwisha expliquer kila maladie, ndio kusema nini mwa video zilianzilia. Ni kwamba unifate mu video za kutosha za zile video za mbele
utaelewa zile maladi zote. Sasa kampuni NN Market iko na solution kwa zile maprobleme zote, na za zaidi uko na maprobleme za magonjwa zineziko chronique, cancer, prostatite, sijue nini, estoma haiponaki, ulishaka shindwa, wewe fika ku kampuni yenye niko na kuambilia hapa, kampuni niko na kuongelea hapa pa centre ville hapa, niko mjini Goma. Fika ku centre ville, wala uniite ku numero ya WhatsApp yangu iko pale. Fika ku bureau ku centre ville ku bâtiment Rusina 2e niveau, utapata solution, na mie kitu nitakuchungia hako msiku kidogo tu, ni témoignage parce que najua hautakuwa wewe wa kwanza kushuhudia. Ndio kwa maana mimi nakuletea tena hii dawa ili kufasiria kama ikiwa kuna mateso unapitia kupitia maprobleme genitaux, magonjwa mamaladi genitale, ikiwa unajua yeyote mwana anateseka, unamjua akaendelea kuteseka, ninakuelezea mtazamaji mpendwa kwamba utakuwa hauko mtu mzuri, sababu solution na kuhakikishia iko hapa mahali nipo naongelea, sababu hapa niko Parusina hapa. Fika upate solution kwa magonjwa ambayo imekufikisha huku na kule. Kidogo tu hivi utatumikisha hii dawa ambayo inaitwa Femme Propre ama Natural Women Clean Place. Utashuhudia, yule mtu utamleta atashuhudia, et je pense que na kila kitu kitaenda mzuri. Niko naendelea kukumbusha tu kwamba hii kampuni ilishasaidia watu wa mingi sana, na siwezi endelea kukubali uendelee kuteseka, na niko naona watu wengine wakishuhudia paraporo na magonjwa walikuwa nayo. Kwa nini wewe usikuye kufuata matibabu? Kwa nini wewe usikuye kupata solution sawa sana wengine? Magonjwa zote ambazo zinakutesa, kampuni NN Market iko na procedure de traitement yake. Inakuomba wewe ufike kwanza ufanye kwanza examen. Ukishafanya examen, nilikwambia kwa video zilizopita kwamba NN Market inafanya nutrition cellulaire, inatunza kupitia kugombanisha, kutunza ile chembe le cellule na cellule njo mtu, inite kidogo sana ambayo hauwezi tambua uone kwa macho, hata ufungule macho namna gani, lakini ile ndio inabeba uhai wetu, wako na wangu. Ile cellule ndio dawa za kampuni NN Market zinaatake directement, zitunze, zisimamishe tena ili wewe ukue tena mtu. Nimekisha kuelezea vile mara mingi. Nutrition cellulaire, la cellule c'est quoi? Vile vyote nimekisha kuelezea ma video zilizopita, mko explication zote zenye ziko necessaire. Kwa hiyo nakuomba uendelee kufuata video chaîne yetu, sababu hii chaîne iko destinée kutosha ma video ama kukuafasiria madawa mbalimbali ambazo kampuni iko nazo na zinatunza magonjwa gani, ili upate kuelewa. Na pamoja na ile kusudi endelee kupata zile video, niisha kwambia kama usikose kujabone, kulike na kuactiver cloche de notification. Wakati tunamaliza kufanya ile, wakati yote nakuwa natosha video, wote ukishajiconnecte tu kwa telefone yako, mara moja video yenyewe nilitosha, nililance ku chaîne, unaipata mara moja, hautaitafuta tena huku na kule. Merci beaucoup, nikwambia kama jina ni Bahati Justin. Nafikiri kwamba video za kufuata ndakuwa pamoja na wewe, utapata masikio kamili EOPG kuka madawa ambazo tutafanyia mademonstration, kama vile mu video iko pale, mu video za mbele muko demonstration ya biodisk. Ile biodisk, appareil biodisk ambayo kazi yake ni kustope ile maonde, mafrekansi ambazo zinatuingia wakati tunatumikisha telefone, maappareil electromagnetique. Ile maexplication ziko pale, na ndio hivyo nataka kufanya video za kufuata mademonstration mbalimbali zaidi sana ya ile cotex féminin, ile bande hygiénique niko na kufasiria. Mu video tafata ndafanya demonstration uone combien de fois utofauti ya ile bande yetu, la difference ya ile bande ya kampuni NN Market, ile cotex na zingine zenye wewe unatumikisha, na pia kuzitumikisha zinakuletea maproblemi tena zenye hautajua kama zilitokea wapi.
mume wako atafikiri ulienda huku na kule, ndio uko na ndio unalogota ma infection ma vitu gani, unakutana huku mbele kulisha vimba vifukutu mingi, donc ça devient compliqué. Ile yote mo video ya mbele tutafanya ma demonstration uone difference ya ile bande hygienique ya kampuni NNN Mat na ile ambayo unatumia usiku na mchana. Angwa yake ile ndio inaweza kusaidia. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao.